Maling, tolong, maling! Totoli totot telur ajem-ajeman Oreng ngoli labu melkot mun ace lendut pelduten. Iya ring roman ring soki. Apa ya? Kadi sampai. Lo masa na? Wak motor bila denger bener. Tuh, penemunya noreng ah. Onje, kenapa tuh tolong keluar? Lu maksudnya boleh? Amit kak. Iya lek. Akan di laut teman kita orang riang kok. Sapi ya. Deki pas kena diniat coba orang. Mancar njak bae. Lari lo bisa mun seng siang. Bahaya. Beli seng mahal mah bahaya deki. Setia, mapan re. Lah, tak orang gelak ruwe. Kan melok nyaman sekali kok. Keluar orang. Lati mega. Tok kunang tenang. Macam mau tedu. Nelpon ulung kain deh daripada bareng. Halo Lum. Bade dimma. Ya ada narah be kopian. Iya, tulian.
Gadik bedoreng. Siapa ya? Kamu kopi John. Yes, saya kalau kayak ngantel ya. Dan tadi nak Cok Jono ya. Ajak pi kopian, aning kopin tak yantel. Tak teporongku. Siapa lah keran orang ki buru ya? ada apa mak ngelamun lum? Minum kopi re. Iya. Anu John, engkau ngetela orang di luar pagar itu John. Tak jia, kalau engkau nelfon Heda, kan mari beda bareng lah. Iya. Orang dia mulai gelak siang. Engkau pikiran lo nyaman, aku orang yang dia niat coba. Ya tengah hati John, cekiman menyaman deh dulu. Pola aja minta syarat selamat dek kiai John. Iya ya, pengen kajian kok. Mai lum dekun orang kau aja habis ndak kiai. Iya mayu. Duh, kok gelem tedung orang. Tambah bergerem. Salah pi kopi ya apa? Hari positif lo bisa masuk. Ini ntar ke dukun tuh, tanya beribu. Bapakku kawin lagi, ibuku seorang diri. Jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Mai John, burung ya? Apa jadi? Ada burungan. Telung kau kayak salin ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lengki. Engki kiai. Jadi Kak Dim lagi? Dari Cipende aja kiai. Oh, dari Cipen. Engki. Bade parlon apa? Ndak nih ke kiai. Yang compo gula nikah elek-elekin orang terus mulai bari. Pikiran lo nyaman kiai. Oh, engki. Terus? Ki gula taruh nyon syarat selamat gitu kiai. Oh, engki. Antos timin ki? Engki kiai.
Cara kon dulu dong. Iya Jon. Sempet ya. Maaf Jon, walakin tedung. Hah, colong lu. Ya kare Hedi ya. Duh, dengar aja. Mangken cek korek keluar rocak dia. Anika pendem itu patunah paker ki. Pendem ibakta maghrib sambil maca aki ayat kursi. Anika mun beda orang niat coba, insya Allah lo kira bisa keluar. Oh, engki kiai. Mana beda nikah. Kalau nyaman pamit balai mana. Oh, engki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antar beda bang. Mbak. Mbak. Ada Jong ya, tajuk Jong. Iya, Mbak. Kamu boleh Jong, malah teman antaran karena. Beda, Mbak. Kan ki sibuk sekana. Injek kana ri. Monlok parlolok kana. Beda apa Jong? Anu, Mbak. Wak beda target. Tapi orang belum dung tedu. Cek siang malam laku to kunto. Pas derem bayu, setrogul. Oh, gampang ya Jong. Ada terode remah. Ya nje, Mbak. Ken troy kuliah. Ken malah lo sia-sia. Usah lek-lek siang malam. Rakera, sini semapan re. Bila, Mbak. Dekuk malam ri Jong si ganteng Jong. Tepak aki kalau 12 malam. Cak sampai geser. Pokok ngemakai orang ngalok tedung. Kalau 12 je ada kutu masuk. Minimal budi dempaker. Oh, dah iya, Mbak ya. Ya wis, Mbak. Mun dari ku langsung mulai, Mbak. Ada pen lamben na Jong ya. Otang dulu, Mbak. Deki mulai kole, lebar na. Jak mon kaki Jong, udah tak ada borongku. Baru sendiri udah dukun di otang. Dem Jon, mari pendem. Apa nalum? Sedari kiai Jon. Oh iya, para kelopan engko. Mailum. Ya dinalum. Bismillah mantir-mantir. Pilih sabuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalai pucuk sedih selum. Di Mayu.
Enak loh. Boleh sahabat yo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Alhamdulillah, mari lum. Ayo kasah. Maju. Alah kol 12 rin. Mayroon yung kalibod di kol 12 rin. Apa dengan tangan tasik kau? Dah, masa keluar? Ada jalan. Duh, palang. Ya terlagi laku. Utangnya orang deh. Maling! Maling, tolong, maling! Maling, maling! Aduh, beda maling. Palang, apes. Lagi tampar lu. Sebawaran enggak? Menang gak ke? Kamu maling ah? Kamu? Aku aja coba buru. Pakai lengan ramal tak mantu man merusak kampung Jipen. Mati itu, mati. Bang, kata